Idngan ditama, Om ditanak, Om de Spiritu tabitua. Amen. Igrasya di Tuhan Yesus Kristus datakaw, Om ikaginaban di kiningan, Om ikapisan di Spiritu tabitua. Miyampay no Yesu sa biyabi. Om yampay sundukanmu. Tapi na ko ngabi. Id pambasan oiso tadabay no. Mantadbuk do kinahabusan papoyho do takaw, ikiningan manak do mana. Teko lauti do takanon muntok tuhun do Israel. Walaupun kiba do botok di ho nga ikiningan kalati anu ikaganapan di ho. Dadi ka takaw nagi tapi nay ko ngabi kiba dati ditimpo di aw takaw do kamazon do puas hati teko obobos. Anu pinatak na kiningan pumada toko. Aw toko nakano dahumansan di tohwad di sido. Tadi kano na makinsian, makiampun di sido. Kano na mga akong dadoso nga bida toko. Kapapataw na di toko sondi do mamalamay di katapatan tahom lati tabitwa. Mga kunso, daydi kiningan tabakas. Om day Diyosu oy tapinay ngabi. Doon nakapamidoso zo kozo, id pamusaban ngabi ko. Om id bos ngabi ko. Idunu inay man ko, om idunu iaw ko na ngazan damimang. Maza do hasa ko, maza do hasa ko, maza do hasa ko tagazo kozo. Itinapogi, makinsian so di Mary. Iobitwa pointi hombus hahangay. Sabi abi ditasap om sang tingabi. Om Diyosu tapinay ngabi. Do sumambayang montok dago. Doy di Tuhan kiningan datoko. Kikosyanan na dadi datoko kiningan tabakas. Mamuhyong dadoso ngabi datoko. Pamagobi datoko daid koposizon sa lajul. Amen. Tuhan ko siyanay no. Tuhan, ko siyanay no. Kristus ko siyanay no. Kristus, ko siyanay no. Tuhan ko siyanay no. Kobontugan doy di kinoy ngan idita kabas kozo. Om tiba basan doy tuhun nga bitang nga basi. O giginobo o doy itana. Mga sumsikoy diyaw. Monong kuaw giginasikoy diyaw. Sumambang sikoy diyaw. Mambantul sikoy diyaw. Anak sikoy diyaw. Dokopo nung kotohwadan. Gabi montok kobontugan utagaso. Tuhan kinoyngan. Raja poin surga oy kinoyngan. Tama tabakas. Tuhan Yesus Kristus tanak nanak tontoy soong. Tuhan kinoyngan domba di kinoyngan. Tanak ditama. Mong hidup ko di dosong ngabi di pemoguna. O siyanay do idagan. Mong hidup ko di dosong ngabi di pemoguna. O
sambayang sa Ino ikaw ko doi di abananan kita ma Siyan ay doi dagang Tu isi siyaw no iso to bitwa Isi siyaw no ituhan Isi siyaw no itakabas unso Jesus Christus Yang pai de Espiritu to bitwa Ini ko bontugan di kinoingan kita ma Amen. Kano sumambayang Insemok doy di supu ngavinu oy Tuhan Om simbaono o sambayang ngavi dia ho miampai tinohwod au tumod do montok sontop di mimbantug idiaw sa pagi mamangun om popopotunod dia ho potonduhyono nunada o nunu i navangun no om togokono o nunu i nakotonduhin no Masadi Tuhan sa Jesus Kristus tanakno imamamasi mamolinta miampai diaw idikapisan de Espiritu tabitua kiningan montok sohihinaid aiso papupuson. Amen. Pembesaran manta di buku da kinahabusan. Ito insanan tinimungan ni tanak ngavi di Israel. Tuminimpun da mimbolotok kumuban ni Moses om di Aaron da doyo it katakisan om minubos doy deho. No ko tuaw si koy napatay do idhongon ni Tuhan da doyo it tanah do Egypt Untuk nakano si koy da mikaw, idos da pwezok ngavi da daging. Om nakano mga kan loti gisom o sontop ginavaza. Inka iti, novit si koy diyozu da ikatakisan iti, da pupohos iti ton sanan tinimungan tuhun, gisom da ikapatazon. Dari minubos ituhan da di Moses, Baino, pasamon kui, oloti montok Diosu do mantad di tawan ngavi. Tikita daw ituhun ngavi do humabus, o manimung di bagi miuha, montok sangadaw. Mga tagzo do manginam diho, idlahan diti, do mintong nung tumanod izyo, do undang-undang ko aw. Nongo kuno ibotok ngavi di tanak ngavi di Israel. Boson itya day diho. Itpiyahatan di duvo min sasadap. Mengakan ko may daging, o midongo suvab, kiva may dalo ti Diyoso, gisom o sonto baginavo Diyoso. Dari kapinsingiho kawi, day zono ituhan, o kinaingan Diyoso. O mingkano, do natakani, pimpikaw ngavi o tumuhod, mikot idmin sa sarap, om nahikupan di ipinamihusapan, idong o suvab, nahikupan do bohobaw o poin hiput dihusap, ontok kuminakat ibohobaw, poin hikup, Dahil hono, itsay baho di katagisan itamumuk, poin tapong, miyaga minumuk da gavun na kakadaw do itana. Ontok nakakito hizihodi, minagibobos itanak ngavi di Israel. Nunu iho,
Au no kaiho do nunui. Iho na po, kadi Moses sa minabose diho, nga iloti ipatako ni Tuhan, Diyosu do akanon. Ibos di Tuhan. Katawadan dari kinaingan. Minanak diho ituhan do loti mantad surga. Minanak Diyoho ituhan doloti mantad syurga. Iko nunu ngavi nongo om nolotianza. Iko nunu ngavi inokabo si tamah ngavi dagay doy dagay. Boso ni dagay doy di sinakagon sumusud. Iko kabantugan ngavi di Tuhan om kawakasan di sila. Minanak diho Tuhan loti mantad Syurga. Minonu isiro di gawon ngavi it sabat. O minagivang di bawsan ngavi do surga. Pinasam di sido o mana. Montok takanon diho. O minanak diho do loti mantad surga. Minanak Diyoho ituhan doloti mantad syurga. Tuhun ngavi tomod. Minangakan di loti datasab ngavi. Natadan di sido iziho do gumu takanon. Novit di sido iziho dari tanah tepi tua daw. Dari dit nuhu takavas inahantoy di hongon vanandaw. Minanak diho Tuhan doloti mantad syurga. Pembasan untuk disuat di Sancti Paul dari Tuhun ngavi do Efesus. Mimang zo da mangunsub Diosu, idngan di Tuhan. Kadada tumihambus mamasi di kalalahano pamamasi aiso tudubon, i pamamasi do kapil ngavi. O kontomod ko ino ikalalahano da pinsingihan Diosu, mantad di Kristus. Sahagi ngaw ko makinongaw, tato tapot di sido, di ontok iao ko, dan nunu ikatapatan di Jesus. Mositi zadahan Diosu, ikalalahan no haid, do pamamasi Diosu. Mositi pabibiyon Diosu, iiziosu sondi haid, iadadi do buntung. Maza do hizab ngavi papapahaw. Pamumuso Diosu masiti ioin vaguvan maza do kapahanan daun sunduvan. Moy dakanu ko humusod di sondi kavavagu inavangun i kalalahano di kinaingan it kavasian om kabituahan di ketapatan. Ibos di Tuhan. Katawadan dari kinaingan. Izono ilahan, ikatapatan om komposisyon ka di Tuhan. Ay sa isang uhun ka numikot dari tama nga mamazano dago. I Tuhan miyampay Diyosu. Pembahasan di abal tavasi tapitwa sinuat di John.
Ontok na kito di tuhun ngavi do aino doiho i Jesus imo kikiiya ngavi daw nga aino suminakay izyoho do padaw ngavi suminobong do Capernaum do mogium di Jesus. Ontok na diho isido do doiho itisan sobong minobos izyoho do dio disido. Oy mangingya disongyan ko nakoykot dayti. Suminimba i Jesus. Popoy hozo Diyosu do toto tapot kozo. Oko niko magyum ko dugo. Do sabab nakakito ko di tanda ngavi. Nga sabab i do nakano ko do sabiavi di loti i pinokiano Diyosu do akanon. Kada pakaladya montok ta kanon. Iaw katan. Nga pakaladyano, montok takanon i otoguy, gisom i kaposizon sa lajul. I kavodot takanon, i patakon di tanak datuhun day Diyosu. Tu doy disidono, i tama, i kiningan sondi. Do nakapapasap di panananda daw. Dadi minobos izyoho day disido. Nunu imo siti man dagay nung pakaladya zikoy di kaladya ipokyanuan di kiningan. Minanak i Jesus diho di tiya simba itiano o pakaladya montok di kiningan. Mo siti o tumbazan ko idi songhun pinogad desido. Dari minobos izyoho nunu o tanda do patakon no do popokito dagay do apatut otumbazan sikoy idiaw. Nunu na di o kaladya do mano. I tamangavi dagay no po nga kiva do mana do akanon do doiho id kotogisan. Mega di boson di buk tapitwa. Minanak isido diho do lauti mantad surga do akanon. Suminimba i Jesus. Popoy hozo Diyosu do toto tapot kozo. Opa niko i Moses i minanak Diyosu di lauti mantad surga. I tamaku i manak Diyosu di lauti mantad surga. I lauti totopot. Tu i lauti di kiningan no po nga i mikot mensibo mantad surga. O manak do kaposizon do di pamagunan. Tuan, kadiho do minobos. Onuan si koy do lauti dino do tomoy mo. Suminimba i Jesus. Izo no i lauti do kaposizon. Isido imikot day dugo. Au i insan hoson. Isido i otumbazan i dugo. Au i insan tutuvan. Ia baltapasi di Tuhan. Tapi naik kong abi. Kiwada tidak tokow. I anangan do bintong drama. Series of drama. Teko wayang. Korea, Jepun, Taiwan. Teko ano na po? I drama. Mungkin apa sih dati ilahan do salita daw. Jadi mentok di drama nung katanud toko mentadi timpunan i film di. Jadi kiba di expectation na toko. Teko kapag indadan na toko. Kiba do gusan na toko. Sebab anang toko mintong. Jadi memang kiba di kumazon man toko ihay. Jadi kumazon tapi naik ko ngavi anda don toko. Gisom ido oikot i climax kamay di i film diri.
Jadi selagi kiva do siri teko episode teko sambungan ko putan do film gagambalan di memang tumoy mo do indat don toko. Jadi ingka nagi pembahasan teko bos tabitwa ongaw toko do tadaw bayno diti. Minggu diti itu do lauti mantad surga. Ibos da kiningan binokozo idabal tabasi. Miga di minggu nakatahib nongaw toko ingko Jesus da pinapakan mazado himo lauti huvong duvos sada. Jadi ituhun ngabi tuminanod di Jesus. Nga nokoyho nakalati Jesus anu hizab diho. Anu ka di Jesus da minobos. Oy mangingia di sangyan ko koykot daiti adituhun da minuat di Jesus. Anu sima di Jesus. Popoy ho zaw dia sudah totopot kozo. Oko ni ko magyum ko dago. Do sabab nakita ko ditanda ngavi nga sabab do nakano ko do sabiabi di lauti pinokiano di Yesu do akanon. Tadi ondom to ko pembahasan ko iso diti no mantad book do kinhobusan. Ingkwa ituhun do Israel do mimbolotok sabab no mentality diho. Kaposisyon hay diho. Jadi ina mokiano do kaganapan, mokiano do lauti. Jadi memang non-one isiho do lauti do akanon. Ikamozon do mana. Tetapi ngelatihan di Jesus, onu kozo gusaon di tuhun do Israel diti. Jadi onu di bos di Jesus kumadiho. Kada pakalaja montok takanon iaw katan. Nga pakalaja no montok takanon otogoy gisom kaposisyon salajul. Jadi kiwa bago da uwaton dituhun da Israel. Nunu mositi man dagay nung pakalaja sikoy di kalaja ipokinuan di kiningan. Ano ka di Jesus da suminimba. Mositi o tumbazan ko sanguhun pinogad di sido. Dadi iso kaintahangan kumadato ko tapinay ko ngabi. O tumbazan ko sanguhun pinogad di sido. Latiyon to ko tapinay ko ngabi montok dato ko pamusaban to ko masado bos tapi itu ada tadaw bayna diti minggu diti. Latiyon to ko onu ihizab di Jesus. Montok dato ko, dahil kaposisyon dato ko. Ano ihizab di tama di sido? Da pinatod di Jesus dahil pamagunan. Manak da kapanamposizan kumada to ko. Manak da kapanamposizan kumada tuhun sa ngavian. Nadi latihan to ko nagi dato ko sandi ano dati kumazon da expectation dato ko manta di Jesus. Tadi tomoy mo tikid minggu memang aw pag-aokab da panambazangan da babay no. Katano to ko kasahimban miti hambus live streaming. Memang ano imanak dato ko do kaposisyon kabakasan mazano do haliminggu teko sambayang misa haliminggu na po nga ibos di kiningan sandi nagi tinan di sida oy karistia itoy mon dato ko nga sundong patu do
toko kotay mo secara physical. Itinan di sido dapat bay no nga ibos di sido sondi imanak do kaposisyon manak do kabakasan manak do kapanuntudukan kumanda toko manak do kapanumposizan kumanda toko. Jadi ipason di Jesus on nopo kuma di tuhun da Israel. Kuma nagi da toko tapi naik ko nga vi. Ingko toko do papakita do kutumbazan toko kuma di sido. Isang hun ipinapogad di sido. Ano dati ikalaja i ano do kapanaw do toko. Hobinokozo day kapasizon do toko dati kid tadaw. Dadi i Jesus imanak do toko do kahansanan. Iloti itinan di sido itaymon do toko. Ibos di sido manak do kapanamposizan. Word of God is active and alive. Tomoy mo do manak do toko do koin baguvan. Habinokozo nung painhansan toko tomoy mo umadis sido. Dito pinay ko nga vi. Nung intangan toko ano iabazan toko do babay na diti iantakan do sampamagunan. Mimang kopyuman toko, kabaza toko do hoson. Tutuvan toko. Ikutumbazan toko nga okay naman, being tested. Okon ko id katagisan toko miga dituhun do Israel. Ay sunod akanon inumon. Teko magyum izyo do kapuasan. Tapi situasi toko do bahabay no. Mimang magyum toko nagi do kaganapan. Nagi abazan toko nagi. Toko ko yung i Jesus. Nadi ino miga dituhun da Israel mimbolotok toko. No kuwato antakan iti dahil kapasusan da toko. Songyan madi avi tayko salasay iti pandemic COVID-19. Inpamusaban da toko. Nadi miga di ko nabawas ko diti no tapi nay ko ngavi. Ikatumazan toko okay naman sabab no tugvang toko id kabahingkangan do kapasizon. Tetapi i Jesus tamoy mo miyampay do toko mamanaw miyampay do toko. Isidono itamoy mo do magahap do toko kumadis sido. Sebab isidono tamoy mo do manak. Ano ipakinuan do toko, ano kanangan, hizab do toko. Katapi kalati isido kiba do sabab no kuwatu antakan iti day kapasuzon do toko. Mimang isido do walaupun do ingka tayko katugubang toko do kabahingkangan kasusan id kapasuzon do toko nga ada toko atu tayko ada toko tongob sabab miga dinabos ko ditino tapi nay ko ngabi kalati isido tamoy mo isido do mamanu ano ipakyanon do toko tumanod itimpo disido. Jadi ano no tapi nay ko ngavi sumambayang toko kano toko do kabakasan sabab i Jesus sondi minanak disido do tinan disido sondi montok no do kapanamposizan do toko kinakib ditinan disido
Doid kaso da salib. Non wan tokaw da kaposizon. Nagi itundundo di sido. Minanak da tokaw nagi da kaposizon kababago. Tadi kanono kumatokaw dahil mija ikaristia diti tamoy matokaw na dada humansan kumadi Jesus sebab isidono imanak na tokaw da akanon ipoimpasi. Kanono tapinay ko ngabi. Pakita na tokaw ikutumbazan da tokaw maza da katondan da kutumbazan. Kutumbazan so with iso kiningan itama tabakas monono do tavan tana. Do sabiabi konunu okito au okito. Kutumbazan so with iso Tuhan Jesus Kristus itanak kontoison nanak di kiningan. Nanak ditama da paguhos sabiabi umol. Kiningan mantad kiningan. Tanabaw mantad tanabaw. Kiningan totopot mantad kiningan totopot. Nanak konko tinodo. Sompimyon si miyampay ditama. Maza disido o sabiabi da natodo. Montok datokaw tuhun ngabi. O montok ng posizan datokaw. Suminandot disido mantad surga. O maza di spiritu tabitwa. Nadadi tuhun doy di hahangay Mary, nadadi da tuhun. Montok sabab da tokaw na nakapapak id salib, da id sibo di Pontius Pilate. Noon daw sa isido da kapatazon nahobong. Tuminungag bago ontok di tadaw kumataho. Id katanudan miyampay di buk da tongpitwa. Maninsabat isido da id surga. Pinoikaw da idi abananan di tama. Mikot may bago isido mutugan na mambisala di singipasi nangapatay. Pamalintaan daw ay may kapupuson. Tumbasan so idi espiritu tabitwa ituhan imananak da kaposizon. Imusu manta di tama di tanak. Imyampay ditama ditanak, do sambaon bontugon may. Inokobos maza di profeta ngabi. Tumbasan so iliso siya tabitwa, Katolik apostolik, mga kunso do iso kapodsuan, montok di kapohyangan do doso ngabi, mandadandad so di katungagan di nangapatay, di kaposizon di pamagunan likot. Amen. Tikid ta daw sumambayang tokaw do. Once kayo no do takanon tikid ta daw. Pinahansan do kiningan do tuhun kapamogisan takanon do vinon. Kano no sumambayang do ontok pati tikid timpu do manay mo tokaw di takanon mantad surga. Pasovon tokaw na da disido, di tunggungan tokaw do onwan no da do takanon sontob hoson. Susimba na po do tokaw nga, oy Tuhan, onway si kayo no, di takanon sa. Oy Tuhan, onway si kayo no, di takanon sa. Sa bagi da Ecclesia, imasa man ang pagunan, do kumada itama, kumada itama, do mogium sa kayo na da do takanon, di Kristus, do idvinon, o takanon, di tinan daw sondi. Kano na sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, onway si kayo no, di takanon sa. Mantad do oin tutunan dagay, do it kapangakiban da lauti, do kito dagay no gida, ikahintan di sido,
do iti ngomasikin. Idi aiso do izanon om di sang kasubazan. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, unway si Koino di takanon sa. Do otohuod si koy na da, napapatak da timpu. Kepedulianan, om santop kiva da daun dagay. Do idi santop mamaguno di, da au mapiumon do usian. Ano na sumambayang da di Tuhan. Oy Tuhan, unway si Koino di takanon sa. Do ioy Koristia, sabagi do pikagasan da pisan. Kapapavakas na da paganakan ngavi. Do humimpantay di santop kapusaw, da pamusavan, o manguhan da kaukatan. Ano na sumambayang da di Tuhan. Oy Tuhan, unway si Koino di takanon sa. Do kapapohon na daragay, do dumadi da tuhun kapavagu, imo gium da kavasian, om kabituahan da katapatan. Kapong kihangan dagay, da takanon da kapasizon. Ano na sumbayang da di Tuhan. Oy Tuhan, unway si Koino di takanon sa. Sumambayang tako mentok diho. Sumakit, miyampay talo COVID padam sizam. Da maza da sakaday da kutul ngavi diho. Nos ngavi. Paganakan om kinauvangan ngavi diho. Da ovit na da ijeho, da itkavasyan, da dumapus di timpu, da kasusan. Ano no sumambayang da di Tuhan. Oy Tuhan, unway si Koino di takanon sa. Ano na mikot di Sancti Maria, tinara tako, makiano di sido da menampung da tako, kumadi tanak di sido, Tuhan da tako Jesus Kristus, miyampay sumambayang. Ave Maria, napuno ka na grasya, Miyampay diaw ikinaingan, o bitwa kay tanga da sabya bitondu, o mabitwa tuwa da tinano Jesus. Sancti Maria, tinada kinaingan, pakinsya na si ko'y tuhun nga vi umidoso, babay no ang tokjam kapatason sa. Amen. Oy Ama, no iya zikoy diaw do komozon po do kutumbazan di po impasi nga monokadung omongin sa samod di sontop bumaguno di ada di nada do tanda di ko ginavan dagay diaw om di sontop hoson om tutuvan do kaposizon di mo mogot iti takanon i pagibo bagizon sa do itakanan diti mazali Kristus Tuhan sa. Azo ko na Tuhan kiningan do sabya bibinangon, tumazada ko vasyan no, nakotoy mo zika di lo ti takon sa diyaw. Tuvaditana om kaladya do hongon nga vida tinaw tuhon, dumadimay iti montok dagay di lo ti do kaposizon. Aso no soy hinay di kinaingan. Azo ko na Tuhan kiningan do sabya bibinangon, tumazada ko vasyan no, nakotoy mo zikoy di hing anggur takon sa diyaw. Tuvadi ko vas anggur om kaladya do hongon nga vida tinaw tuhon, dumadimay iti ditidumon do kasundubanan sa.
Asono sa hihinay ikinaingan. Imang sambayang ay tapinay ngavi, da kahubukan ko am dia ngavi, at tayo mo na dadi di kiningan, itama tabakas. Toy mo na dani Tuhan ikabukan na ikamuanu. Monto likasa ng kabatukan ni Ngandaw. Monto kabasyan na takaw. Om di kabasyan na sa bebi eklesia tabitwa daw. Kanangay kozo no, do mambitwa dititak ngavi oy Tuhan, sumambayang sikoy, o manoy mo di kahubukan, diti kahubukan pahin sunduvan. Do di Diyos kay no, datak sa lajul do diyaw. Mazadi Kristus, Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampay Diyosu, Om yampay sundupano. pahin sa vato o ginaba ngavi Diyosu. Poin sa baton sa itingavi dari Tuhan. Kanamanak, da ka pa ng katahuadan ngavi da di Tuhan, kiningan da toko. Katunod ang otuhid iti. Tatatapot, do katunod otuhid iti kalajasa, kapamasisansa. Tumoy mo idang panopo da manak, diyaw, do kapanang katahuadan ngavi. O Tuhan, tama tapitwa, kiningan tabakas ko zo aiso kapupuson, maza di Kristus Tuhan sa. Tumaza di kinohodion daw, minagobit isido do koin vaguvan, do pozuvo do tuhun natu. Pamaza di kinondasan daw, pinuhas di sido daw so ngavi do toko. Maza di kinatungagan daw, manta di poin patay, noibang di sido, ilahan kuma daid kaposizon ay so kapupuson. Umaza da kain sabatan, kinain sabatan daw day diyaw ay ama, noibang di sido, itatangob ngavi da surga. Humingkano, miyampay di kapikovangan di tasab ngavi, sang tingavi, Muzaw kay di hazaw kapazan do kazan no. Tumiyampay ay so kapupuson mga zaw koy. Obitwa, obitwa, obitwa Tuhan kinaingan. Dokong pasan ngawi syurga, tabanam tanah, dopono dokong tuganu. Kasani ditakawasoso, asawisido, ilikot ibingan ni Tuhan. Kasani ditakawasoso. Ototopot obitwa ka oy Tuhan, itabod do sa biyabi ko bitwahan, itinapogi, do di zono do obitwa ititak ngavi, sumambayang sikoy, mazad papasondot di espiritu nu do itingavi, miaga bohobo umatu. Moy do adadida itingavi do mentok dagay, di tinan, omza di Tuhan Jesus Kristus sa. Untuk itimpo dan iman patabusoy sido, nasaga kozo, da sumuang rin kondasan daw. Naganoy sido da lauti, minanak daw kapanong katahuadan ngavi. Minangakib di pinapatak di mo kikiiyang ngavi daw mos bos. Onuo iti sabi abiko, pangakan na diti. Tu itino itinanku, ipatakon may montok Diyosu. Ilahan mi gadi untuk napongo imakan min susedap.
Nano di sido isasaban insan po do minanak do kapunong katahuadan ngavi. Pinatak di sido day di makiki iyang ngavi daw mos bos. Onuo iti savya viko ang panginom naman taditi. Witi na isasaban di zako. Iza di batos kababago aiso kapupuson. Ipotungon may montok di Yesu montok tagumo. Montok di ko po hiyangan do so ngabi. May na iti daid kan daman dugo. Ikatapatan tahom lati nakatumbasan. Itinapogi domasus kay mamalamay di kaandaman di kinapatazon kinatungagan daw patakon sa diaw oy Tuhan ilo ti dakposizon misasavan do kapumusizan. Manak do kapanong katahuadan ngavi do nigitan si koy diaw do kapadan do idubangano manumpuan day diaw. Ahuduk ko sa isikoy da sumambayang do magi da ditinanom za di Kristus. O timong sa kanadadad iso maza de espiritu tabitwa. Anda mo, oy Tuhan, Ecclesia no, paintongkop, patotongkop, di pamagunan, mabito no sa sido, di kapanuan da tahuad sa kaday, sa ngabiyan miyambay Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, sa viavi de Fada ngavi. Anda mo nagi itapinay ngavi Dagay, inungokodop, idi kahansanan di katungagan, savia vi inapatay id kosyanan no. Tay mo na isiho din inavaw de vos no. Kosyanan dagay savia vi sumambayang sikoy, miyampay di hahangay topitwa, Mary tinadikiningan. Sancti Joseph Sabodasido, miyampay di apostle tong bitwa, savia vi isang ti inakpopon sikoy diaw, idpo o ampus di umulan ngavi. Kanus Canada di kabasyan, do dumadi do sampi tumungkos ngavi di kapasuzon sa ladjul, o mga zo o mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza di sido o miyampay di sido, idi sido, oy kiningan tama tabakas, idi kapisan di espiritu tabitwa, sabi abi kabontugan kapantangan nga diyaw no. Montok sa hihinaid ay so kapupuson. Amen. Dahil di po no, di mamama siyom noog, mazada kapangyaan po yung kiningan, katamazi ko'y damabos. Masahid surga, o bituan o nga ano, ikot o kapomolintano, isap no ay mando itana, miyaga lo ingka, no ido it surga. Kodagayo tadaw liti, olotin sa tasasangadaw, pohiyong asikoy, kohasa bidagan, iyagalagay lokokohiyong, disantog mo muhasa, umabandagan. Si koyo bito, ko it ko'y basatan, napagabaso si ko'y, no man tatalaan.
Baso sikoy, oy Tuhan, sumambayang sikoy, dumantan po titik italat, katawad no, dumanak, napibabasan, ita daw nga vidagay, dumazadi sa kaday do kasyanan no, umpay nga bas sikoy na dato, mo'y mo dumantad do, so, umpay tampasi mantad sa biyabi ko susan, ginavo, dumaso sikoy, po'y ngandad, di kahansanan, no bitwahan, di kay katan di mamama siza, Jesus Christus. Tu iko pamalitaan, ikwasa o mikabantugan, no kong ngadiaw, dababay no, umsoy inayd. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminobos di apostol nga bino. Pibabasan timponan ko Diyasu, pibabasan ko takon ko Diyasu. Kada intong de doso nga vidagay, nga di katumbasan di eklesia no. Katahod no, do manak, da sido da pibabasan, pisan, ikatanudan miyampay hisab no. Imamama si amamolinta montok so hihinaid, ay so kapupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan miyampay Diyasu tamoy mo. Omiyapay suluban mo. Kano magitatak di tanda do pibabasan. Intangay, idong pada kiningan, intangay isido. Imong inu di doso nga avi di pamagunan. Obito ano, isontob oho di makan min susadap di domba. Wahai Tuhan, azami padan patut kada sumusot tita. Itinanam sa di Kristus, gawit na dada toko, day kaposison sa lajul.
Sumambayang. Kau bangai miampai kau mohigan tamay mo oy Tuhan, i santap embaguvanu, miampai dititak ngabi daun surga, i kapamahizanu, au insan au otuhuk montok diho. Do di zona da isiho do kasudong do kapenabusan salajul. Maza di Kristus Tuhan za. Sambayang di Sankti Joseph. Kotabian gugumompi di mananabos savo di Bitua Mary. Doi diaw pinatak di keningan itanak tantay son au. Doi diaw pinasan Mary kamasan daw. Miyampay diaw nadadi Kristus datuhon. Tabitua Joseph idagay panogi. Pakitanay diaw sondi da sanguhon tama. Abito sikoy de lahan da kosison. Pakinway sikoy de gracia. Kabinsianan sinyo. Umahigay sikoy mantad patitikid talat. Amen. Ituhan miyampay Diyasu. Ikiningan tabakas mempalakat na Diyasu. Itama. Omitanak. Om di Spiritu tabitwa. Buzuno id pibabasan, mangazaw di Tuhan, maza do kaposizon Diyosu. Katapuan